Baagi ba ba shakgetseng ba ne ba paregile mmilamogolo wa R38 ba batla sekoneteri. A ke o boge bontle ba tlhago ba motse ono le dithaba tsentle le matamo a one. Fela fa le ditsela tsone mathata. Fa e sa le sekolo se bulwa bana ba retelelwa ke go ya sekolong ka ntlha ya dipalangwa tse di retelelwang ke go tsena fa lefelong. Siyesawuvala esinqobile sathi bantwana bangafundi. Are ba ne ba tswalela sekolo potlana ka gonne bana ba bone ga ba ye sekolong fa ba bangwe ba ya dikolong. Are ga bana tsela ebile ga ba sole bakganni ba dibese go setsene ka fa motseng. Are bana le dingwaga di le 5 ba lela ka sekontiri go sanko e tswang le metsi. Go begwa fa ba tsamaya sekgala se se fetang dikilomitara di le 10 go ya kwa Mmilamogolong. Sikhalo sethu lesikhulu njengomgwaqo lesiwufuna. A re selelo sa bona se segolo ke tsela. A re ke beke ya bobedi bana ba dutse magaeng ka ntlha ya tsela eo. A re ga ba bolelelwe boammaruri ka go siamiswa ga tsela e. Ba dira ditshupetso ba dirile dikgoreletso mo badiri ba reteletsweng ke go ya kwa ditirong. Bengiya emsebenzini ekseni ngo3 ngathola bavalile. Are o ne a ya tirong ka ura ya boraro mme a fitlhela tsela e paregilwe. A re seo se mo tlisitse botlhoko go se jaaka a ka se duele. But no work no pay. Khabagare masepala wa Mbombela o itse se se diragalang. The mining community, the Provincial Department of Public Works, as well as the city of Mbombela, we've committed ourselves to dispatching equipment to that area so that by the end of the coming week, at least the roads are accessible. Baagi ba tlile go tswelela go nna le matsapa a tsela segolo se tonna fa nako tsa pula go fitlha fa e apeswa sekoneteri.